U prethodnom videu smo pokazali koliko je ovaj set delotvoran prilikom uklanjanja manjih i sitnih ogrebotina i oštećenja sa automobila. Sada idemo da probamo kako će se pokazati ovaj isti set, znači u situacijama kada postoje malo dublje i malo veća oštećenja na karoseriji automobila. Evo, nastavljamo dalje. Dakle, ovo je malo veća ogrebotina, pod prstom može da se osjeti. Dakle, da je to nešto zakačeno ili nekom granom ili nekim metalom, pa ćemo probati nju da vidimo kako će ispasti. Dakle, ista procedura. Čistimo i posle ćemo krpom, dakle, da u potpunosti očistimo ovaj deo. Probat ćemo prvo, dakle, sa jedinicom. Nećemo šmirglati, da vidimo kakav će rezultat da se postigne. Dakle, bez šmirglanja samo nanosim tubu sa oznakom 1 na ovu površinu. Rezultata, dakle, nakon tretiranja pastom 1. Sad idemo finish pastom, odnosno tubom broj 2. Tuba broj 2, znači na istu ovu površinu gde sam tretirao sa jedinicom, nanosim i dvojku. I naravno krpom minut do 2. Blago poliranja, pa da vidimo krajnji rezultat. Dakle, ogrebotina je i tu, međutim vidno je zamaskirana. Dakle, dalo je rezultata. Sada ćemo probati, znači, da ošmirglamo i da ponovimo, da tretiramo u stvari postupkom broj 2, dakle primjenom vodene šmirgle. Broj 2 za duboke grebotine kaže šmirgle 3000, voda maksimalno 15 sekundi. Dakle, evo, uzet ću vodu u ovom delu ovde. Imam iz seta ovaj mali sunđerčić i na njega sam stavio malo parče šmirgle. Dakle, još jedno šmirgle je 3000 i ovde ću, znači, maksimalno 15 minuta da tretiram ovu površinu ovde sa ovom šmirglom i sa vodom. 15 sekundi, izvinjavam se. Kažem da ovaj sunđerčić nije prikladan. Dakle, ova šmirgla ne stoji kako treba na sunđerčiću. Konstantno spada. Evo sada, znači, maksimalno 15 sekundi da se ne ošteti farba i onda ćemo posle ponoviti postupak, znači 1 i onda posle pasta 2 za sjaj. Posle šmirglanja i sad idemo, znači, pasta 1, ponavljamo isti postupak i nakon toga pasta 2. Evo, nakon 2-3 minuta poliranja crta je jedva vidljiva, ovako je bila. Sam naneo pastu 1, ispolirao i sad pastu 2. Evo, nakon 2-3 minuta poliranja sa pastom 1 i pastom 2, crta koja je bila ovde je jedva vidljiva, samo pod možda nekim uglom. Dosta uglova. To je to. Ovde je bila ta linija, jedva da je poznato, možda ako se baš neko približi pa pogleda ovo.